Tengok soalan. Boleh ke ada orang kafir masuk ke masjid? Boleh, tapi orang-orang kafir kena menutup aurat di masjid yang pertamanya. Tapi ada orang kafir yang tidak suka masuk masjid, ada orang kafir yang suka tengok masjid. Tapi orang kafir tak semayang. Orang kafir semayang di tempat lain. Orang-orang yang beragama Islam saja solat di masjid. Tapi yang tak boleh masuk masjid itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab Allah tak benarkan orang-orang yang kafir masuk ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sebab Allah tak benarkan orang kafir masuk. Tapi orang non-Muslim boleh masuk masjid lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tak boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.